Umsakato wetitfombe yeSwatini TV emphakathi wasemanyanzeni lokungumphakathi ke longaphansayo inkundla yashiselweni 1 nanoma ke sekusebusuku siveke salomphakathi soloku sikhona sikanexile ngephandle kwayo ke polling station yalomphakathi siyabona ke ukuthi injabulo yasokele sive lesiphumile kutowuvota seyivele ke injabulo ibhalwe ekseni njengoba ke mbukeli uyibona kepha ke letimo akusito letifanako njengoba ke siyabona ngale ngekhathi etigabeni ngekwahlukana kwato solo ke emakhetfa noma ke solo umsebenzi wekhetha uyaqhubeka kepha ke sewukhona ke lomeceleni kwami lengidawucela ukuxoxisana naye sivusele Nkosi ingabe kuyini lokunibambile kuthi nanoma sekuhalele kepha niqhubeke nihlale khona la ku polling station lesikusibambile lokuthi singahambi sifuna kuweva kahle lama results ukuthi athini ngoba sengumphakathi wasemanyandeni nje sifise ukuthi iMP yethu iphume la emphakathini wethu manje nje kutabe kucala ngca sikhipha iMP kulomphakathi manje nje sigadze kakhulu ngoba kutasijabulisa kakhulu lokho uyativela ke mbukeli ukuthi lokubabambile kunemlandvo labahlose kubhala Zikhalapi ema umphakathi wasemanyanzeni izinyoni Bekunene mina ngiyabonga kodwa ke angibongi kahle ngoba kusebusuku saboni kahle ukusakhanya nje ngiyajabula manje kusebusuku saboni kahle sesiqoshiwe angicela ukubonga onginike ithuba futhi inkinga indlela okusebenzeke ngayo ngizoqala lapho ukuthi angena umuntu othanda ukungenela kangako kodwa ke ngendlela engijabule ngayo nangendlela engifuna intuthuko sithole ngayo sihlanganise youth ene futhi njengoba singakwazi hanga ukuthi silale ukuthi lo muntu lona esiyouth lesisingaye manje ukuthi sifuna awina vele azokwazi ukuthi sithuthukise akwazi ukuthi avule amabhola akwazi ukuvuleka amathuba omsebenzi sekwazi ukuyouth isithole nomsebenzi Nkosi yami mntanami lapha ngizobonga kakhulu ngizibongela mine ngikhethile intsha ngenhloso nangako konke ngimthembile lo mntwana ukuthi uzasisebenzela endaweni yakithi besingenaye thine uMP besingamtholi kodwa namhlanje ungathi ithemba sinalo ngabe nje ngitiphi nje tinhlelo noma imisebenzi lenibheke ukuthi lona leniphokophele kumkhetha kuyo lenkundla yaseshiselweni 1 lenibheke ukuthi nje adilethe sifuna ibloho sifuna umgwaqo sifuna amanzi kuye nagesi sengakenele mntanami ngiloko nje bondla ngamandla bohlophe bekusifiso sami ukuthi lo esimkhethile ukuthi abe inqobekela phambili ekwazi ukusikhulumela kubantu abadala abaphambili ukuthi ekhulumele intsha yakithi ekhulumele umama bakithi ekhulumele ubaba bakithi bekwazi ukulima bekwazi ukwenza amakhono asemakhaya ukuze benenqubekela phambili ngiyabonga sizwe sakithi ukuthi njoba sihlangene la silindele umphumela wokuthi sibone ukuthi le MP esikhethile ungubani ungwakabani bese simthuma ke njoba sizokwazi sihlangane sizithuma wena wekunene ukuthi sicela uhambe uye phambili uyokwazi ukuthi thina sikuthumela lokhu nalokho ekhethweni ke lelendlulile la ke umnyaka wa 2018 akabi khona ke longumake lophume khona etinkundleni tala esifundzeni saseshiselweni kepha kulomphakathi lesikuwo sibonile ukuthi bathathu umake labangemakhetfa esigabeni ke salolunga leParliament lesibhekile ke ukuthi ngabe nase kuphelile ke kubala utaba ngumsebenzi lotawuqhubeka kanjani sitawukhumbula ke ukuthi ivoter turnout yawolo mphakathi lesikuwo yeminyaka wa 2018 yaba ku 63% kulesikhathanyalo sitawuthatha tona ke tintsambo
sithi ibuyisele studio. Azikambukeli bengenza sele emsakado leyo